Dragoslave, pa jugo je to, brate. Nemoj tom brzinom, brate, ubi nas. 150, brate. Jo. Pa mi nas možda nas odnese na toj brzini. Ali ima zvuk. Je to Peugeot motor? Koje? U jugu. Da. 1.8. 1.8? Da. Full, brate, ko bi rekao. Ne sad ovog sam, dodaka da vidim. Ajde se pomeriti, pička ti. Da ima blokadu. A ti ga pobišao, brate, ga. Blokada, brate. Uzaj ovo sam ko selo, stavi ovdje. 140, evo, bar. Dobro, nemoj više bolje. Ovdje je kraj, ej. To je, brate, u Štopangu, u mjestu. U mestu koči, jel? To je sve od Peugeota stavljeno i ovaj. Ej. Opa. A još? Ovdje ovi prolaze, vidiš, šta je ovo? I tam mjesto. Ne vidim, može. Kad je kolona, moraš da usporiš. Samo sam tebe voleo. Ja sam sad ovo kad zvekneš gotovi. Jo, sebe koji zvuk ima, Moram skinuti jaknu, ima grejanje u pičku vat. Većina. Koji, brate, ovdje teraju 70-80. Pa jebo ga ti ograničenje je 70-80, pa eto 80 ideš, jebo. Pa nervira me to. Nervirat? Pa šta bi sad ti 300 da voziš ovim automobilom? I to juga. Sramota od ljudi, je vidi. Bak. I naravno ja, specijalni pozdrav za YouTube-ovce. Znači, brate, ne mogu da drži ispašće mi telefon iz ruke, smanji malo čovječ.